paling aris meneh poka assembly hot kadika internal matter apring jonga party ti ndeng hapan kali no honorable speaker jonga assembly uba kadika subject hi ka ba ngai ba na last session ngasa pengkriya syawi ka jaga hakaju ka table barki prano ilam jonga BPP ti menta pa labu inga barki parlok kawi pa ka table barki parlok ka TMC ti ngai ka pa jing start jong speaker ngan sabi ka du speaker ba ni karen lo kane katutu kumba kapawi bagi ong bangalong anti party ndai ai kipai ba salsar kin bicara tak jong anti party ke jong ka ba kumnu na marnga ngan community ba ka party kan khot kum kiru rang ba ina kar rang ba mo sha man sim no decision tendre kim sim la khot kata ma kisu thu ba kim don ru ka nongrim mar hadu kalas shoban kasi ka vote jong election jong MDC ru ngang kintu dak ba pen pau ba manga bar ka yeng sem min kersan ya ka VPP tin ong kumnu anti party mo ti rada ki ong bangalo anti party mara ki isu klaim konsol ya ka party kata mo mlapan pedang namar ba kenu ka ba lawan ras po assembly ka pan poi syaki member honorable member jong 60 honorable members jong assembly baru baklatip beforehand ti but kawi hi kada ko de reservation policy ka banga don kajing thot kajing sosi ka bakrau namar na penisno iladi bar VP halor ka reservation policy kamtam ka karmik reservation ndai hadir mai iba kajing submit ke jongki yaki views and opinion siapa ka state expert committee kami semedon ke karmik de halor tanong rim mangan sanut ya ka baniang ngamde bo yang persya parti dan ada bani yang persya parti dengan le persya apa de kajat benrio kata kadi bang akular komitmen ka bang don haladi ko mangala kular pai ba ka parti ka long secondary ki issue ba pai ba ki de hakmat